Palat Chispa Prapongut Kisamla Kasantarik Unok Pra Arajar Pulai Kilatur Shaka Office Jonga Directorate of Health Services Banlejwat Bainong Nakabenta Kikam Kiba Kilatre Shipor Kapor Kajingwan Lingshap Kaklam COVID-19 Kini Kisamla Hadien Kajingsha Wengno Nakakam Kilalej Banpan Yakabai Tre Jongki Kabasa Akut Lakumban Riubanai AA Kini Kisamla Kilayo Jingkular Bakatanat Kadang Penbiang Ikot Kisla Kibede Bakajing Sio Jongki Pat kila penpau bekin yaki tak kebatingnya lada katanat kampelaj kapisa siwa kakatsan terik unok pra arajar arpulai. Ni nga kumui nong tri jong kini ki COVID tang ba mesai ngidi jong COVID-19 de menta pat lapan kelai ngi cak emergency care service de la kating jong ade kas paling nyopnya ka kambang atri por pangapoin nyangkong ya COVID-19 gede po civil hospital apo COVID ward gede apo ICU te nri lacha tamnet no engi pede ha ulai potri jong punai September jong ta punai te ka salary ba sha pending jangi gade jong punai April hadu jong September te don ki ban ri punai don ki ban nyo punai klemyo ka salary hadu punai te ndangila wat de kata jing tip jongi ba baro ba ngi wan menuju marnukong la apo nyi da kani ka office DJS ni te nani ngilawan hanya po office director hanya ka ba ngilawan hanya ki katkum gajing keren te kyong bala penbiang lut na temta ki baro temta gajing thok katkum gajing pan jongka aling jongka government te ndang ila ikendu pat si health minister jongi pat mairu yong bet kalabiang te menta ka basa apo kedai haki dealing assistant te ki dealing assistant jongi te ngila ikendu lang na finance ngila alej lang nang ta na joint secretary ngila alej lang te hadu menta ru kampun poi re la kanusin su ngila ikendu na kali jongi lai kendu i health minister te ha kalas ka khadu pede kata kade har potrik jungni banai nupomba tinglawan ni kendu aksin bakhadu donlang na kali DHS ru atau commissioner ru donlang i health minister ru donlang to wasngi te kila ong ba arpo khasan singi ai porengi bangun pun poi tak tulok te na do arpo trik hadu mentahi kala de khasan singi te kanum poi kata katulok jungi alor ka kam bala sapen kut hajing isya damari penkot kakam ketua singi ni singi ro ada ben pelaj ya taka kahok jungi dari krem pelaj dia dumta te nakaling jungi ngi ndang ngim suhun re amar katkum ke badon katok ngut na silong hi te kibadi na kene ka silong area ba khamjan kilawan ken ban wat jing tip biang nang ni po DHS ndang ila pha lang sikini baro jong kini institution jungi jong ki badai boro koi jong kami kele ya te ida pentip mangipat kalong kumta te makir ka don kata kajing bom sunghun su nakai kata ba kat balik man kapos kaju kaju bajing klemyo kata salary spending bit kumne kata te maki pede menta da kajing kawai kajing mut da kawai karai borok ke wan lang napo kasih jentie bat narilum garosu lai wan lang hani te lai wan lang menta te kalong ke basung ngok pet berangi ba kajing kular jong minister pede along ke ba thrat ukna ya bernikau teng terdak na tu sana lathat sana sewai along balik kenjat bol nasi siling yang ipat man kasngi man kapor hakashi tayo hakarsin laisin ngi haban li kendu tangi kum se la jong ngi haban mi na ying ngi haban lejwat ngi haban lej ban tenru mo haman laki office ngi haban likli balai ba kumta na ling ki staff no DJS ru tangi kum se la jong ngi haban tur haban mi madan te kumta hakare kasngi re ngi la rai ba na kaling jungi jadi ngewan swa hane ba di DHS jungi hane te yang la dang ngimyo ka ngilayo ka clarify hane baro ngila don lang baro imle la yosngo te kaling jungi baro la clarify lut hane bom dan issue ka ba pending ke distang jong comment site te menta ngimut Malaysia po secretariat te re na kaling jong police department pade kila ka khang len tingi ba kimsha ban yat ba te na kaling jungi pade ngi kwa be ba menta sngi la dang ngimyo kundu UCM kemut nginum ki nani nginyat la kayat bet karli jongiru nginyat bet hadu ha get jongka sekretariat te ladang yo kundu ya health minister nginum tria nang ta yeno nur nginum tria tang chief minister bet ngidon company kundu umtasngi bangin tip ya katelong nak ai ba kaslem ka salary jongi kajing pesngo jongi mentah DHS kalong bet na kaling jongi DHS ru ila ong bet pet na kaling ila kensai bet mi ong pet senen ngang suthu ya kajing e jong phi baro re na kaling jongi baro nang ne office DHS kat ke bapak jong kat ke bapan jong liang jong government kila penbiang lut nak staff ni la clarify ya kata kalau sengalu da baro ini nak ni paramedical sengi pro staff jong hi te ya kata la keren sai di DHS te baro ngila sengalu ya kata hoi
te nakaling jong ing lang ngila sutu sai ba kade bet nakaling jong government tenri nakaling jong government pade ladang ngilet mangi see this five we are just proceeding right now see this five mana kapur kumta bet te kumta proceeding ikni file te hakajing mani kendu jong hi bat ki ni ki finance minister ru idon ni finance jong department ru don ni we IAS bade am taryang te hakajing keren jong ili la keren bet sai ong pet kane le ke juk digital kade betang dak i proval lang baka phone jong phiru omdi ta hap office la haying ne halanti phia halanti singkin ru phila ban approve kane kam don jing ere te hadu kata ru ya kane ka kam jungi pade kadang long betikum ba long ku thikum bang sulit pan kliang omdi bangi pan ya ka bainong lajong long bang isu pan ram long thik la kumba la long thik kum ki jong ke insurance hakapor bang ngilet ban opli ya ka account insurance utu manager bar de pej to baro ne to ki bari pej ling pisa ki don kam hangi man kas ni phone ba kum de kum tai nda hakapor bal don kam mangi pede pida wat kanu utu beriu badon hato po insurance pin mlap hire kasim po dagi banai kadau kalong kum ne ki ong bej ba kata ka sanction nakaliang jong ki ong bej kata ka sanction tengi ngikli ong ka kata ka sanction pede ki ong bej ba ka sanction na government te kumno ka sanction na government habang yo i ba kan nakalian jo ka central ko bitfon kadang don kuma sau pau klur tam kat kum ka jing i jing la clarify de iweni nong le RTI ba dispersing rani ni i ba kadon kuma sau pau lai klur te nri la da kin kulum ne kata ka bai bala jungi ta ka bai tre jungi ta ka salary jungi le kan poi hiru de ki pau klur kadang poi tang ar klur tam dari syai kita ka ja haban ban sanction bing ta ka phone kum tam ta ba ka pisa la don lupa kat gum ba jing clarify jung pi yang tu ba hapo assembly la clarify de ma pi ba kadang don ka pisa kata te bali ba haban da tho ban da sanction ngam tam ta ba ka pisa la don lupa kata hi ka jing kli ka balango yingi kat kum kalis bang yu mengi baro jong ki paramedical su baro omde tang yu paramedical ngi la badong be ki doctors nurses technician lab technician ba kum ta terteng idon sispa praputa pulop kani kala dei kasin ka baar te hakasin ka banungkong pe dia kasin ban kong porba karang hapor bang kong bing sa khot mi ya kene ka pus jungi te andang la yo ka appointment mo na ka DCS ka dingi tangar banai ka tadi ka fast pandemic te ha to ko por mas ong fast pandemic te la yo ka calling letar na ni te andang la yo calling letar na ni la don ki ba join halala ki DMHO don ki ba di na po slong jong DCS don ba ki wei district bade ki yo ka calling letar na ki DMHO te andang la yo ka to ko por bade ka salary jingi kala mention bit fix ka de bet arsan hajar te ha ka to ko fast pandemic tertel por badang di wei i minister barim jungi ba el hek hapor banang bat ko i pede kadang doni kata ka jingya ladang i pending makanaru arbnai lebnai long gidang yo kadang yaj bet kata ka salary jungi te hadin to pede mars mi kene ka we ka government ko bamanta ka MDA 2 pede hadu manta pede kalang ka pending spending te hadin bai lakiu de i doktor amperin hakasin ka ba nangkong beli kendu beri ka taru la pending sau benahi ka de henry benai tambah ki pelaj ing sau benai haka ka por beli kendu beri ru ka slamba hi bangen sayo ila ong bi pet menta ka lajan ka election so yong kumta te kemut pinhaban ya apshan marka rules kumsha re bantam ta te to hi sngap kata hadin election so yong ru kadang simpor hi de sibnai tam hi sayo kata ka sau benai ten re hadin nang ta pede sakane ka bamata nadu April hadu September kemut gidang yo belang be iklam padio ada ka salui jungi kasen jam jungi pede long kumning amdas ngi la dak kimsa ingi bene kundu baru siam nginiat binang ni hadu sekretariat hadu ba kinda khot ingi bene kren baru siam namar nginum kren shu bat i her minister ngi don kambe mantip ya kasus sang telung na chief minister jungi bat ka deadlines ru ngi ai be ba khatwei tarik la dak kim pala jangi te kemut khasan tarik ka de ka hongasra jungi hakmat jongka building sekretariat baru ngi la de sima kata karai kasan tarik insim yaka hongar strike